EVM by 100% VVPAT Slip milirwoi naikolnabagwi sakha National Election Commission Suprem Court ni bwkhak notice rwoi saklai jakha tabuk joto Bidhan Sabha kendro ni simi kaiba electronic voting machine eba EVM te voter verified paper audit trail eba VVPAT Slip milirwoi naikolo avana tewena Kaisa petition joma adalat lawyer te activist ArunKumar Agarwal o petition o gosiwi naharkha borok ni sanlai mungo jefuro hafang 5000 crore rang khorsa khlaiwi 24 lakh VVPAT Slip paika arobo 20,000 ni kahai VVPAT Slip naikol jago beni sanlaimong VVPAT ni slip joto faising tuino milirwoi naikolna ni bagwi inke butas roksai manai borone bot 6 jagao de kalaika Justice BR Govai de Justice Sandip Metar ni bench chongmari commission notice reka a notice ArunKumar petition ni logiwote Kaisa petition bote khlai jaka Association of Democratic Reforms eba ADR bo hai khanaino koimong khlaika Bureau report kokhara